tubahaye ikaze mu kiganiro ku muco n'umurage by'u Rwanda umuco wacu mugezweho n'inteko y'umuco ngende Nyirabahire Marie Constantine. Ni ikiganiro kidufasha guhugukirwa gucengerwa n'ubumenyi ku murage w'u Rwanda umuco wacu n'indangagaciro bumbatiye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku murindi w'intwari nk'ahantu habumbatiye amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Tubahaye ikaze mu kiganiro. Iyo bavuze amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda rwarwanywe na RPF Inkotanyi, bavuga ahantu hatandukanye hibutsa amateka yarwo. Muri ho hari nko ku murindi w'intwari. André, ku murindi w'intwari ni ayahe mateka hafite? Ku murindi w'intwari ni mu ntara y'Amajyaruguru, akarere ka Gicumbi, umurenge wa Kaniga, akagari ka Murindi mu mudugudu wa Nyakabungo. Aho hantu hamenyekanye cyane kubera ko mu gihe cy'urugamba rwo kubohora u Rwanda hari ibirindiro by'umugaba mukuru w'ingabo za RPA Major General Paul Kagame ndetse n'icyicaro cy'umuryango wa RPF Inkotanyi kuva muri Kamena 1992 kugeza muri Mata 1994. Ese André, urwo rugamba rwo kubohora u Rwanda rwarwanywe na RPF Inkotanyi rwamaze igihe kingana giti? Aho ku murindi utubwira uwahasura hari ibimenyetso byarwo yahasanga? Yego, birahari. Urugamba rwo kubohora u Rwanda rwamaze imyaka 4 iburaho amezi nk'3 kuko rwatangiye ku ya mbere Ukwakira 1990 rurangira ku ya 4 Nyakanga 1994. Igihe rero rwari rugeze mu mahina, ingabo z'Inkotanyi zimaze gufata igice kinini cy'amajyaruguru y'u Rwanda muri Kamena 1992 zafashe na Murindi zihashinga ibirindiro bikuru kugeza 1994 urugamba rurangiye. Aho ku Murindi hari hasanzwe ari urugamba rw'icyayi. Inkotanyi rero zahashimiye ko hari amazu yo gukoreramo imirimo y'ingenzi, hari umuhanda n'ibindi nkenerwa by'ibanze by'umwihariko amazi. Uretse kuba umugaba mukuru w'ingabo za RPA yarahayoboreye urugamba, bimwe mu bindi bikorwa bikomeye Inkotanyi zakoreye ku Murindi ni ukwategurira amasezerano y'amahoro ya Arusha, kuhakirira abashyitsi batandukanye ndetse no kuhakorera inama z'umuryango wa RPF Inkotanyi, harimo izitazibagirana mu mateka y'uwo muryango. Imwe mu nama zikomeye RPF Inkotanyi bakoreye ku Murindi ni ya Komite Centrale yabaye mu 1993 igashyiraho ubuyobozi bushya bwa politike ndetse ikemeza abantu bazahagararira umuryango mu nzego z'inzibacyuho. Ibimenyetso by'ayo mateka yose rero ndetse n'andi ntarondoye biracyahari, ari nabyo byatumye hubakwa ingoro y'amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu. Mu bimenyetso bihari twavuga nk'inzu zirimo yitiriwe ibiganiro by'amahoro bya Arusha, ariko tutibagiwe indake y'umugaba mukuru w'ingabo za RPA Major General Paul Kagame, ubu ndetse inasurwa na ba mukerarugendo. Tumenye Ikinyarwanda, inkoranabuhanga application Tumenye Ikinyarwanda ibigisha Ikinyarwanda ndetse n'umuco wacu yahageze. Ubu ushobora kwigisha Ikinyarwanda ukamenya indamukanyo, ukamenya amasano, inshoberamahanga, ikeshamvugo, ntibavuga n'izindi ngeri z'Ikinyarwanda. Kubona iyi nkoranabuhanga biroroshye kuko ari ubuntu. Ujya kuri Play Store cyangwa App Store ziboneka mu matelefone ngendanwa yo mu bwoko bwa za smartphones ndetse no muri mudasobwa, ubundi ukayimanura download ugakurikiza amabwiriza. Dushishikarire kumenya ururimi rwacu turwigishe n'abataruzi kuko Ikinyarwanda ari umuyoboro w'indangagaciro z'umuco wacu. Umuco dusangiye uraturanga, ururimi rwacu rukaduhuza. Ubu butumwa mubugejejweho n'inteko y'umuco.